Jović Kaplan. Danas ću se sa vama družiti na času srpskog jezika. Za ovaj čas bit će vam potrebna sveska, udžbenik, olovka i gumica i crvena i plava bojica. Možemo da krenemo. Prvo ćemo temu današnjeg časa odrediti pomoću jedne ukrštenice. Da počnemo. Koji je drugi prolećni mesec? Tačno, april. Vredni insekt je... Tačno, mrav. Životinja sa dugačkim vratom. Tako je, žirafa. Životinja koja se budi iz zimskog sna. Odlično, medved. Nju pišeš. Tako je, to je sveska. Najlepše osjećanje na svetu. Postoji dosta lepih osjećanja, ali najlepša ljubav. Zimska kuća koju prave Eskimi. Sigurno znate ovo pitanje. Tačno, to je iglo. Rešenje krštenice su pridevi, pa zapišite u vaše sveske. Imam jedno pitanje za vas. Koja rečenica vam se više sviđa? Nina vozi rovere ili Nina vozi ljubičaste rovere? Tako je, ova druga rečenica. Zato što ona ima pridev. Podvucite pridev i zapišite u vaše sveske ove dve rečenice. U ranijim razredima učili smo šta su pridevi. Sada ćemo samo obnoviti. Pridevi su reči koje stoje uz imenicu i bliže određuju po nekim njenim osobinama. U rečenici može biti jedan, dva ili više prideva. A i ne mora ih biti, kao što smo videli u ovom primjeru. Broj prideva određujemo pomoću imenice uz koju oni stoje. To smo isto učili u ranijim razredima. Postoje opisni, gradivni, prisvojni, vremenski i mesni pridevi, ali mi smo učili samo tri. To su opisni, prisvojni i gradivni pridevi. Opisni pridevi označavaju kako je nešto. Na primjer, jabuka je žuta. Ovdje je opisni pridev žuta. Prepišite u vaše sveske. Prisvojni pridevi su pridevi koji nam kazuju čije je nešto. Na primjer, Marina baka pravi kolače. Ovdje je prisvojni pridev Marina. I gradivni pridevi su pridevi koji nam kazuju od koje građe ili materije nešto načinjeno.
Na primjer, mama je obula vunene čarape. Ovdje je gradivni pridev vunene. Ova tri primjera zapišite u vaše sveske. Da li ste spremni da zajedno rešimo nekoliko zadataka? Hajmo da počnemo. U prvom zadatku imenice ćemo da podvučemo plavom bojom, a crvenom prideve. Ovdje je rečenica Ivona ima kratku plavu kosu, crveni kačket i bele cipele. Kratku, plavu, crveni i bele su opisni pridevi. Ivona, kosu, kačket i cipele su imenice. Ovako i vi prepišete u vašim sveskama. Pređemo na drugi zadatak. Isti postupak i ovdje ćemo uraditi. Perin podvlačimo crvenom, to je prismeni pridev, i veliki podvlačimo crvenom, to je opisni pridev. Auto podvlačimo plavom, to je imenica. Zapišite. Evo i trećeg zadatka. Također i ovdje isto radimo. Tata je imenica, podvlačimo plavom. I košulju podvlačimo plavom, to su imenice. Svireno je gradivni pridev, podvlačimo crvenom bojom. Ovo zapišite također. U četvrtom zadatku prideve ćemo zakružiti crvenom bojom i odrediti koja je vrsta prideva, a plavom podvući imenice. Tako da je ovdje Marko. Koja vrsta prideva? Tako, prismeni pridev. Lepu, opisni pridev, a kožnu, gradivni pridev. Brat je imenica i jaknu je imenica. Prepišite. U ovom zadatku treba da odredimo rod i broj prideva. Hajmo da ih podvučemo da nam bude lakše. Ovdje je pridev pametna i veliki. Kako smo rekli da određujemo rod i broj prideva? Pomoću imenicu s koju stoji. Pridev pametna stoji za imenicu devojčica. Devojčica je ta devojčica ženskog roda, vidimo da je u jedinici. I onda je pridev pametna ženskog roda u jedinici. Pridev velike stoji u zvonicu knjige. Onda pišemo pridev velike je, pošto je u množini, onda moramo da vratimo u jedninu da bi odredili rod. Ta knjiga, što znači da je ženskog roda. Vidimo da je u množini. Odredili smo rod i broj. Za domaći zadatak napišite 5 rečenica u kojima će se naći opisni, prismeni i gradivni pridev. Hvala vam deco na pažnji, drago mi